IFM News. Lokal. Agreklamo digiti sa magmamano at tricycle driver iti syudad ti Batak, kalpasan asaan da na iraman iti listahan digiti umawat iti fuel subsidy manipod iti gobyerno. Segun kani Sangguniang Panlunsod member Attorney Juan Paulo Flojo, kabayatan iti makatalupulo ket 8 a regular session ti syudad ti Batak nga adda digiti masidek ken kuana at tricycle driver nga awan iti naganda iti listahan ket inbatad da nga agreklamo da ken dakkel ti epekto na ti sanda panakaawat iti tulong nang runa tagtultuloy ti padangato ti presyo iti krudo. Kunana, adu kadakwada ti nakarehistro ken aktibo ang mga ipapahit ti serbisyo ngem sanda na iraman ti opisyalistaan digiti benepisyaryo. Ditoy a pinayabanda ti CSWDO ken franchising ket dinamagdano apay nga adda digiti saan na ilista iti nasao alistaan. The subsidy for the tricycle drivers would be distributed tomorrow, Mr. Chair. And it also came to my attention, Mr. Chair, that there were multiple tricycle drivers complaining that they are not included in the list. Kano yung nansip sa format? Kano? Dapat po sir, dahil letter yung email No, that's not the format. Kung yun, kano yung naawa? 24 sir. 24. When did the list of our office nga nansipyo? Kano yung isubmit here? Pahinaan sir, iti opisina ng UTP Forum, nag-comply kami na taluloy masapol nga nag-bunch certificate na initial sir, nagtawag-tawag kami, nagpa-assist kami kanina barangay officials. And at nagtawag dito kami nga na kwarta na dito barangay ang mula na kami masarakan dito, hindi ba kung na dito yung So, we forwarded the letter mga May at March 25, tirami. Mag-photocopy kami ng driver's license na? Ito sir, at makilapan naman sir yung tila i-resist namin ng kapag lang insura na yung form. Dapat, yung data ratio, dapat, require yung Aceros copy driver's license na, taatama data ratio, na kahit mag-fill up, or before kayo accept the forms, do not accept the forms to have a kompleto. Nakawag-awatin nyo mamilata, nakakakompleto. Iti sa Balya Bangir, segun ti may sa tricycle driver kat dati iso na makaawat nga magtaka iso na no apay itaket sa na makaawat iti daytoy panagibunong iti tulong. So ngati pagtaka kami sir sa dati kami met nga maawat ka digita. Anti pa pag-aslawa mi tata kada ito yung pinagibunong da awan na kami kada ti in forward ti barangay tat isog na po nat nga napahanak kay opisina ti DSWD sir. Pati ko nada, ipasa mi lata ka na jay Xerox copy ti lisensya mi back to back. And then pinirma mi ti talo, impami ti sidecar franchise number mi, barangay mi, kaya jay cellphone number mi sir, tabaring no, danto kanumat lang maawat mi ti subasaro no. Takko na ti DSWD sir. Awang kanu ti impasa da nga nagami sir, kada jay opisina nga nagalahanda kasla ko maditi pag-franchisean sir. So ti ko na ti DSWD ti kanyak ti bigat. Awan da dyan nagami kada dyan kayo impasada. Mamad sir, naka-rehistro mo dati tricycle ko sir. So at pagtakaak sir, no, apeng awa kasi tinagbalinan na. Kamaudyanan na mangnamnama digiti sana makaawat iti subsidy nga danto metlayang may paikadakwada at tulong ti gobyerno nasyonal nang nangruna itang agtultuloy ti panangato ti presyo ti petrolyo. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM.